kani ngalai imo dan kita di social media kita orang dan kaman tes mendai ban tes nget ya kan ke mesin ke wakat dengan cuang fitang ko imo kadi ke pandemic telah fi orang kadi ke pandemic kamut nakaliang ka sarkar ka ai gijing patha dan iki protokol but kale ay kata halor jong artli ki ai kawai kadi NDMA Act but kawai kadi Epidemic Diseases Prevention Act kamu ketika tu Epidemic Diseases Act te halor kani bagadi ke pandemic kawala declare ke WHO bangin khangla di gajing sakhyan dan ke pur jong ni kang jupang isperni gini protokol ni sa ai gini gijing patha but gajing trailang but ki snow oro iskata ado bagas dang kawara ay gajing jam hagi bubun kilang kamla man spet kadai kadon kajing kethok ba ong ba uni virus dalile dakta yang kata ngaku burhi nomor ki bubun hi gidi bamlile digi asam tem kim dam kam mandi dawai ya kata ngaku bur ndrei tanggoi bere bangi si ong barabor ba uni khang dutang ur step ba umlang bere kum kiwe jat flu lani jat biang kli iba poster ko puruni nalo kataru udi virus batmai hidang yes tadi tementang ngil alap mo kabang hidang ya syahwat ni lap ni goi ba kidon gitu kiba ngisem sampel mata kasi ni tes iki ngilap bagi lang positif tengala ongi bol sinang ni ba om baro kibalang positif kidi kiba shitam pun kidi ki asam tamatik kibamni lagi bonukam di dawai Dalam imut dalam orang tak kamu ni orang bah kamet keciki kafan, ti nomor kafan kamet untuk yang dipang pada kaile hina kamet, peniap hina kalian kamet untuk yang dipang. Jika jing orang jongi pada quarantine, wafidan ni kata, hadu eksposi nama mungkin ni kata incubation period. Berkata kali nak start science, kawala matai hi daki start doktor, tiba kham start banyangi berakat, tiba tip ni kani, but ibu iki hapo quarantine. Te don badan ki ang bang indalik test yang kilong negatif. Kata kadai. Namang ngan ai ka explanation nam ta kata ngir ngilai kali ngilale hi ngilala bi nam ta gi hal wo ka sajang. Ni test man ta kasi kilong positif, ni test kumla tang hadir asi kilong negatif. Tambang ngin ong ba kilong negatif. Katu kacing long negatif kacungki kalong hapor ni sem sampel ka pi ba kacing khan jang kamet kacungki kim lele. Tambah mak ai ne ko mo ai. Baru ki badan hospital ibadan gajing hitam no COVID-19, ibadan hitam no COVID-19, ibadan maki comorbidities dan isim ka sampel hadian arsni laisi kilong positif. Kini ki asymptomatic bon dan isim yang ikut sampel hadian arsni laisi kilong negatif. Explanation kalong kumbi. Pakasan gamet ka jengki te kapal negatif. Bat kata kalong kajing kemen. Bat ka ay ini ya kata kamangi ang barbor kajing kermen. But nang kani kawan kecinta. Kata kali gue ke explanation. Benda kini ki machine. Kiba ni test. Kini kita kiba calibrate nadu napo ICMR. Kali ke ICMR ke ai ya ke permission. Kali ke ICMR ke check shwa. Kebalik lo di test shwa test ki run shwa itu test light sausin dah kalau abiang ketika ICMR ke benom oh tidak test nada kadon kanu kucing thut kanu mesin ketika ICMR ke lab nomor bar khat kini report ni upload ya kecing lab ke jungi hantu kok ki bar khat ki bongi ong city cycle ki bar khat ni upload nada kadon kanu kucing thut ICMR kan point sem teban ong ba ki mesin kim trekam kata ka bamdai kata ngan ong sha yang ni khates nomor beli ngidon ke jingkit kli ngidon ke concern ba uni khnyang jingpang unumpur ti nya trailang baginong sensar snow mo boros kata wat deina kata ke jing sutu jingginong sensar snow bante lakam apo snow ni sala banjok ado menta kada ado ni kenti kam step do masih wai kesum pet sagawai idon kijaka tiba idon ngilap igini kijengker kom kijengker mo pet igini kijaka kibobon hi tiba khlap de ni gini kijaka bengilap nado ni ko pet hamo ba pet hajuno para
manta fi ong ba uni umlele ha umlele tangba umlele pada ya kibai kiba don de kibai jingpang pat ki bom don ka immunity gam khlan ta kadang isa ong ngai i rang ba snong i ong ba kini lai tali pidai bendeng ke mas hand sanitization but physical distancing kata ka badai ban ai jing yero ndrei pada hakaju kapor yang ba ina dingam test atau kamlili tambah kawai kalong ba kani kadi ke pandemic bersensya de kini ki app tak kata misal enforce kini ki protokol gitu shin ya kajing pang diabetes kita test mentah kasi ha kalong high kita juga pisomon yang ngam nget yang ni ngali test no hawi kata khila banne ha kani mentah kani kajong covid-19 kamnong kita mo nakaleng kajong ni habang ilala positif kabang ikhen positif pada ngilala positif ngilek contact tracing. Ngilaya wat dot kepada untuk mulai memori gitu di brothers kita. Pada ngilawat dot ngilale contact tracing ngitip kadai na kamdai na kepada sisa ngitip ya kata kila isolate mo but hadu mentah nomor bangin ki im test yo iki kimtre don ki bom tre test ngilab da bon kilong negative accumulation. Tekawai kalong ba ha kanu test ngimla banong ba kalong 100% correct. Henry hawa ngipet ya kanika jingpang gar kampur hawa ngila ong mangi galang positif na kadang jongkokat katanan kokat kakya kamot ni ba fin net ya kata jinglang positif nginum ong kai bo filong positif kamdai yang iu kamdai ke ba sutulat banong filong positif na filong negatif kamdai